Les abats les suites. D'accord. Ah, il y a un gâteau dominé. Così buona governor per interim مروها رمونا نوهن على إسود الدولة وبزلوا نبهر يابان كويس. مرحبا نجي. نبهت مرنكاينو بعد الرارا بيت سلامة. Raparaiko Safkare, e ma governor ora. Mimi ngamloka ya ngami governor parenteri. Zalawana yiko ndokaya président de la République Karipara ndiari informe. C'est le mot. Ndiari informe kaya zafanya fanyishiha hata hafanya testament ya hahi. Baada ya fanya testament ya hahi wafanya assise, wafanya referendum izo pia ridoise. Abaha ngarendao haruma élection présidentielle wondo mufidi wa hezenugari parayi donc sha hamande hali nazionesa hena mzimandasi harengo mnongoyo ha sherehe za sharipar et doyendage ando la gouverneur Fadili au nesoka yaye ha compagnie za ngozini rango debi rango harma assise harma référendum avant gawe kana job du contrat bien sûr et manama docteur Salami harangum ndongo bien sûr et a déploré hula ukaya karitima acteur cha waka para juste en train de mettre sur un fait accompli ya ukaya on doit l'informer on se dirait là ça s'arrête là c'est une concertation aucune à développer bien sûr les avons celui-là j'ai à déplorer zinji bien sûr cha rikubalia na ukaya warakautumuna comme longo lazima nurenge si on est ça et ukaya mashu en intérimaire na ila intérimaire hangu ketu tsogeza ni jeu n'engagé nongo tukayonti cha ya mjojo urenga zilo muhimu njeni mfanyeni compte rendu hema disika ndio afanyishi et ça il est quand la décision il va qui charrer les 3 gouverneurs élus dans la yaonesokaya ngura kursise mandaya hae avant ngando harma élection en kana do bakisha hata 2021 au kaya kare do bakisha hata 2021 aboba o wanzuani kana do kubali hali ukanga bando 3 mandanga zija cha de hali donc rendelia badala hini mzimanda sekole sefikira miti one sa masikitifu kwa ndo hawo au arabi hawo ukaya mtu juhabo tasi hamba ukaya ngokaza zijiri atati balaze preuve loni na les preuves loni zo rendishwa note par un directeur, le directeur général des impôts de l'Union. Et on est sur Kaya désormais, et ma pesa, et à Hezisiwa, n'a d'autre le harmo continue qu'à présent. Haukaya, Rangu, Tarekada, on va dépendre, on a agi. Si on ne sait pas ce qu'il faut, c'est pas comme ça. On joue Jésus Kaskiri, et on nous dit. Et on nous arrête de Handazi. Une note, il y a un directeur de cabinet, il y a un directeur généralement, il faut famille, qui est au malon de Dieu. Si on est ça, c'est Nawadja ou Kaya, et la Diongazidja, tout presque confisqué. Bon, si on est ça, Wadja ou Tene Zadjiro, travaux publics. On doit avoir d'autres travaux publics, on doit avoir paroi. No Kaya, Kabatimi Djengo Tena, avoir des travaux publics, Irengo, le ministre de l'Environnement, de l'Union. Nazinji donc badala rajuhabo yeye président reconnaissant kabo ko les ngonga zilona etinde hali zanonga zala zinaziendeshe au ka haina zikao fanywa ndio halisi ndio kubala nokanga fangana ngoka shat ndi hali donc yondo mufidi wa hezenongo ekali na nazio abo kijajo tsongezekeye badala na tuafikira na unesafikira mbi zijirio
ukaya wote amba ukaya referendum si halalisha referendum no tajo joni halalisha referendum e mimdukindi kwa mi intérimaire dabona reshelendu ba wakati rakendo armazi asizizila wafanyihwa memorandum kawisinywane ma gouverneur wara ma gouverneur wararu warungwa hajidima harmwe memorandum wa pashi wasinywa be tout sauf l'article 42. Et l'article 42, il y a eu un des tournants. L'autonomie des îles, surtout. Il y a l'article 42. Et il y a Kanga Bondu Sharari le Handani, ou Harmoy Mahadisi Hadisi, on est constitution, il y a l'autonomie des îles, il y a le Handani. Et ils auraient aux Ijiri. Donc, Abu, il y a Kiti Tafsiri Okaya, c'est Kubali Ukaya, référendum, yo halal au katirongoa haji la gouverneur Hassani Hamadi Kaudi avotewa no wangazija no yoti tafsir no kamdo hone sazi jiri onai yoti tafsir kamdo kubali ndongo kala wala bwana mudiru ulona dhamana ya mukhafidhu hishi shangazija ule ndo zozoni sababu shahume mudiru wa idara ya hazi ya rais wa dawla ulona difai haone saukana imkhafidhu wa hishi si washamzwani waeche de yatukubali ye mahadisi yao shawewe dawena fazwili ngabo wana reform ngabo wana ndongo ikao ngelazimu wahadisiwa ili warengele sha yuluna legiri waeche de mkhafidhu wa hishi si washamzwani Dr. Salam shawewe dawena fazwili ngamkubalio kana zinongo zifanyishia shaba haibakisha uliho izi hutwamu na rambeze hutwamu au baadhi za hutwamu za ishi sio shangazija wakati wa isankiliwa ilazimu uone namna ya ubina maana ngwaendao haraka ngwaendao hamvume izo njahara ukaya legarla ukati na vitesi haju ndo haraka sha keri haraka na haraka yoke tsungizo ka waza ngonga zindao njakubali ukaya referendum ti halalisha referendum njajojo halalisha referendum hali dina la gouverneur Hassani Hamadi ikaundi yavotewa njakunde avaliyo katani kayo jaboko tika walu tika clair yabuka une intérimaire yo traité dossier simple zilo jojo dwazali ou doit expédier hamo ya kimanga les affaires courantes zino affaires engagé et à venir ya Comores nona Comores hiyo na surtout daraja yokaya ngejora kursi semanga ya mdu ya votewa mahamitano tajodora nga décision mane hiyo non sija le gouverneur par intérim voilà que dit directeur du cabinet chef de l'état kajamba yakahamba ka halalisha referendum shema kalima ya babo ya tafsiri hizo zinu yakakoli halalisha referendum na ndio kaya utaha armwe periode transitoire ezenongo zidohenda hambavi zidohenda en douceur watike fijo watike gida donc ekako ezenongo zo zitaha rumnungulo mara nzi kubalike periode transitoire ndo hambavi armwe periode transitoire yabokoli kubali urenge acte no referendum awata hizo kujaza mbaranzi sione samsomo sione samfano mala ndo jina ya jazinze jiri bo haindu shambao periode ya transition shanje hamba ukazi izo la demo izo zifanyike kuno sione samfano kama la ndo jina ikaja zinzi ja bo haindu shambao periode ya transition shahunu ijango tendo juha hamba ukashi nushirango shinchirango ibanuje ishinshirango habazi indri auquel transition yo hanti emanzishi ukundwa jina panalo kanti wakati mfanya jao parmati ngindwa jina aukaya eba ngadwa makabare fanya revision à constitution awa fanya changement à constitution yo hena mtimanda si lazima juzi eba fanya revision awa fanya changement et quand de wa mimi parma constitution ino ngmeni wa fanya mabadiliko ya constitution ngmeni banugari njao harma republique ngindwa jina sindai la rakani
na hiyo jionganzao large consensus ya kwa Komoro nanzo large consensus ya kwa Komoro des afanyia ils ont pia si wa Komoro garido za jiri utinize sesu ala hamandilo bami na kino kale su alojo nuzi sango jole to kwesi mu wahidara hazi ya muhafidh ulona interi mmoja wa muhafidh fikira ma referendum zilashika huja hema hadisi kao wanako hadisi hamaze asisi waeche muhafidh wa hadisi wala nzwani Dr. Salami de hara ya ngoma duli hamaze asisi shanini serikali ya ngazija na serikali ya mwali mkausoni haku hamwe asisi mkauli ndi azinu joko jazijiwa kalima hadisi pia hadisi hamaze asisi eza hadisi hamaze asisi makoja mharayo mkate referendum ile njenziani ngam mabadili human rajina katileza muhadisi zila swala dungo yabo eba nyinyi ngamjatanga hakufungu serikali ya ngazija harmaizi kunjawa serikali ya ngazija leo hawezi siwa leo hii nsome no karijo tanga hakufungu do karijeri rangamizenga zija hawezi siwa zozera nsome ula ukaya assise mfanyi hanji sabuzi tukaramazi assise na sabuzi tiamba kaba fanga memorandum ya sinyi wane ma gouverneur warabo mashorti yao ingao yabo na ndiarewa sha na toreje harmozi assise ezi recommandations za fanga harmozi assise ndezi fangishika ndezi rumisha wala nsu amin donc abo onungo jambila onda bonti pia nsu aminu kaze recommandation za fanga harmozi assise desi appliqué au abaïm rivongoy donc abo pande wu sensipi am lungo lewa ukaya mbese ngari jihadao ngarambila na onda bozingi amazobe mu fulana ne mahadisia sura leo kwa dunga amazobe mu wa lawa natija zikomeshi hao au kabati natija ulishegwe mwingi mahadisira fanga na la leo kajala wana natija mufidi kajala wana natija mufidi président de la République a onesha ukaya Union africaine wa jaumau abongo ajo wanduwa nje tena harma mahadisi wanduwa njo harma mahadisi wanduwa juenga ronda ba aukaya abanu karamba ukari irirungwa estizor deploreo da ilam da ulaukaya kabati taratibu ya mahadisi kwenye mahadisi ya manda nyajiri leo ndio lazima ndio lazima ikenga jirio haina usiku rango wakati wa heze assise atarjeri honde referendum anuma kati ya kaula ikenga jirio daima usoni mwazila institution la gouverneure zondaru na président de la république katujiri leo quand même hende hashukuria bakaja kaulinda e présence ya Dr. Salami nami gouverneur par intérim kao ngam représenter mwana masani amana hende kaulinda cha tout de suite nzimandasi ada réplique et uri para karidaja non abongo no ambiguïté là ujari para kakaja et mana wanzo kwa accusation hindi na le wari para tasirija donc yo taratibu ndudunga uka ngema hadisi yanuya ngafanyi hawo rangu wakati wa referendum non eze assise atazijera sur pande wa referendum amina kinukaya wadoka wala wanakija mufiji ukaya wando shiliana kwa c'est normal wadoka divergence d'idées sha ula mkontondo hadisi yondezi zao ala marunda ukaya ya behando banuka shaikaya mruhende hakatso ha mruha bango wala wakatso ha o mwiso ka mrungu paro wandu amba katika ujani mformeni c'est là où ça fait mal c'est là où ça fait mal ula ukatika ujani mformeni ukaya si ça si mdakursi sema ndahangu abone hangu abongo wandroa wao siziumbe uvuto mama miti voto mama mita yevani mana tsujo kango ngozie mandangu banuza bari
watino kari hadisi kibinadamu yule lazima mwanadamu ajeleze hadi wona eza wenge mahadisi ngafanywa depuis ambeseye edokana natija mufidi rahna bwana muhafidhu weba kutuisuka ya inu piege ya ukaya inu afrika ngeli ndo maudu alafu rais wa dawla mpani leo na unabo kangu paro dialogue weba inso kusijana suka ya hasan paran mkansi mhadisi zinongosa zihisa ya bongo doleshe wala kazi nongosebo ani kamtuisu kan piege makazi zwane ne serikali iyo piege doka sulinda ba banwini afrika ngo ajao wajao hokaya ngabo haruma problem est-ce haruma problem kumor ngabo problem abo hali wadoka hona président de la république de hali wadoho na société civile de hali wadoho na la gouverneur de quand le président de la république ndawambia ukaya c'est bon s'entame négociation rinja harma mahadisi basi na harma concertation wala gouverneur wende oniha wambeza uka c'est vrai riona no siku kadha shaka jala wana natija choka yote ekutono kabo yo abore refroler ridicule sai yon ham eba ngejo kirimdo enda kaze ndulo na mondabo ndukaza mndo ya hafanda hapo sham ndulo na mwaka kazonda mimi ndomboleza kuje uka justement na mamrangu jumao leo décidé président a décidé monani bon mimi si na ujani mkazana ukaya juzi do ya nambia ukaya wajonzao le magouvernement wala arikubalero kasi maislam et puis arikubalero tena ukaya enizirende ha ngazirende ha jala Mwenyezi Mungu shati na zamana da sabuzi kabla adhimu hazione sasa na kabla adhimu keze ngozi nzifanya harangu hali ngafanya daima shale ndo za umbo donc la mamdangu jumau sabuzi shale ndo za umbo ukaya njo harma mahadisi yahe na la gouverneur wara abo hadi hazionesa wazi yabo kaya yaba haka milango ambeseke jabalo shaba ambesenge jozidi ukaya hata dokoro henda New York ba ngujenda okurando mwangu ngujenda New York armwe somelo afikiri idomkini hana wadiwa wa ya pare ala gouverneur ba mina kinokaya la mamdangu de Maundu 11 ya paché le 16 abo wahariabo amina kinokema disado famille ngajoka sababu wala président de la pare ma gouverneur wa Hamis shaini ngamji angao je uliho tazinu amumo na wakaleo wako representer gouverneur Hassan Hamadi na gouverneur Salami kamtiko nyumzimana par exemple président de l'assemblée na président de donc kamtiko na ke dialogue maundu njuko jai yanza ipandiani armwe parrainage yahe inu africaine quand on est dialogue de kanzi et dialogue keno comme diro mpa de bili amina kino pande wa gouverneur Salami le pande wa gouverneur Hassan Hamadi kabana ka hata différence wa doro ngwa halwanzi upande wa gouverneur Fabri on tinofshinda nungi hapo ntina kutafsira ku au kautengo ni ho hamba kana ujua yende kinyume nizo ya ndisa rango twila naba donc abo uo mwanadamu ndo nalanga jayamba dino upande wa président de l'assemblée yeye ngono ngindwa jina hadi ngindwa jina sha izo njoto wa ushahidi dokaya emanama Dr Salami gouverneur wa Cheshire Shanjwa yeye haonesa ujitihadi ya ukaya quand il s'agit de la politique, quand il s'agit d'enviu zintérêts za henzuani izo zindwa jina za kibinadamu za hinamru izo zindwa jina donc yeye bahe hanionesa si tafsiri ya bahe ukaya yeye bahe afanya testament donc kwa kajanambia shati tafsiri bahe ukaya yeye bahe afanya testament il est prêt à aller jusqu'au bout. Nous y a des intérêts za nzura ni ba. Donc il a dialogue maou enfin dialogue ndio tuanziane justement na la mamra nduka nziro puisque on campe armoise des positions za han ba hoe zijanibuza saa zi campe na positions za. Itom kinani
sha leo amfikiruka hema hadisi afangishi ya jumkini hani hokaya on wakati wa johundana ondwando wa johundana tena haina jazinu watoha concession kena ukirini mdatoka ulahe sha wa ha concession ningu jo sedeja mjo kubali hajao sha ba hongo ngebido sedeja ijo mkinani sha yao bofaiza yoka jujwa harma monano wakadonzima yonga nzomi onano mili miraru mini hata mitano no bora ekaya ngabo volonté de part et d'autre sha rencontre nzima que nous offre surtout quand on va dire on a harma contradiction Là-bas, je précise. marhaba Merci.